Ito ang Tunog Marino, live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na! The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa mag-inuang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisig na! Ay! Wala lagi na ayay. Ano daw? Wala. Nagkuhan ka? What? Wala lagi o. Ni mga kinabag. Hoy! Wala na. Nadi ay na daw. Ikaw, Joe, bantay, Joe. Hoy, happy. Sorry, God. Ano daw, di ba? Happy Friday morning. It's Friday na. Ag kami relax. Ag kamo. Isa tabaw, ha? Ito, siyempre, happy Friday. Good morning. Buenos dias. Assalamualaikum kanyo kata. Nagigundingat lang. O, ano na pagkutan, sama kalingaw nga programa. Diyan na sa Marino News FM 106.7. Wow! Siyempre, good morning, bless. Once again po, good morning, Majong Buntag, maupay na aga. Assalamualaikum kanyo katan. Okay, so God bless. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Oh, yes. Wow, grabe. No, may mutag sa tanang mga teaching and non-teaching personnel of GSMST. Siyempre sa mga pinalanggang botan ng mga estudyante. Wow, live kami lang sa among sa YouTube. Just type lang Marino News FM. O siyempre among text line ang 0975-0723-036. Wow! O siyempre, good morning. O, di ba, Ma'am Venus Dalman. Okay, si Jer Garcia, happy morning. O, siyempre. O, si Rain Gently Falls. Wow, hello. Hi po, sir. Pa-shout out from the Municipality of Siboco, Zamboanga del Norte. Wow! Pungitin ang sadula! Oh, siyempre, 74 days na lang. Pasko no! Oh, di ba na? Uy, sana all. Oh, di ba? Sana all. Mag-reveal o gatire. Easy. Mag-reveal siya lang isa. Way kuyog mga pork. Kujawan. Ang sasabihin, komandant ka. Hello, Sir Wilmer. Hello, Kuya Lando Bisaya. Hello, good morning. Siyempre, good morning at mga suki sa Zamboanga City. Zamboanga, Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Di mo makadungog sa atong Sibya. Through my Lando Bisaya nga FB. O, nasa sa atong YouTube. Sa atong YouTube, ha? O, di ba? O, mas ano pa? O, mas tinood pa, mas bulirit pa bin sa akong kuan bin, no? Mas akong, kay, sa radyo naman ko sila, God, na wala ma-use, ang data man, God, mas may pa, correct, check corrected by. Siyempre, medyo traffic, kay Vesperas na, sa atong pyesa sa Our Lady, Pilar, wow, di ba, si Mama Mary, advance sa pyesa sa nanan. Siyempre, may buntag ito mga suki. Wow! Mga jeepney drivers, kuliglig, tricycle. Ingat-ingat lang ha, mga piyagyo, mga sikat-sikat. Ingat-ingat lang, Jod. Di ba itong mga suki diha, no? Diha mga nalindag gulay, mga utan, mga prutas. Correct, may buntag, labi na sa bagsakan. Diha ni Uncle Winwin. Happy morning lang. Diha sa stall number 13, Enriquez Family, diha sa Sandags Market, no? Salamat so kayo sa libre nga butong gapon, no? Diba? Diba?
Og syempre, good morning, may muntag. Ako mga suki diya sa, atong mga suki diya sa Barangay Riondo. Hello. Mabuang ko bayot, di ba na siya? Hello, good morning. Og syempre, ang uban, nangumpra na ang mga sagol. O sa di mga ilang ugma, no? Ginawa ko mabuang ko bayot. O, di ba, o? Naiuban na problema. O, di ba? O, ayaw mo ka. Sige, no, ko balag, walay hikay. Basta magkasimba, magkapasalamat sa mga grasya. At ligon nga lawas. Ano sa, o? Mamista lang ko tagong, gabo, di ba, o? Mga asay ba? Mga manayon asay, di ba, o? O, di ba, o? Na ikaw asa. Asay kaon, tua, di ba, o? Di ba, o? O. Asay inom, tua. O, di ba, di ba, o? Lang jud na ayaw jud kaulaw. Basta dili lang magmaoy, dili lang magkuan jud pod. Ano, magkaon lang. Dili pod usikan. Para kay grasya na sa Ginoo, no, di ba? Hello, good morning diya sa Upper Dulian. Kay kusog kayang radyo na to diya. Labi na sa akong paborito jud nga. Green matcha, di ba? Nasasalamat ko kayo. Diya sa Skybox Coffee. Salamat kay Mami Arjin. Salamat ko kayo. Ingat-ingat lang, Jodo, di ba? Diya sa Upper Dulian. Wow, happy morning lang. Labi na itong mga bisita, no? Kala ko mga friends. Mari gani mo. Syempre, ano sa kinabuhi? At ito sa Upper Dulian, di ba? Sa Skybox Coffee ni Mami Arjan, ito mga, di ba? Napay mga salad, na mga shake. Di ba? May knickerbocker. Wow. Lami po, nagtapad akong gutmong kanimo na po. Dito ang lamian nga batchoy, sa maras batchoy. Napo sila yung mga manok, di ba? Napo yung mga fried. No, na ano? Napo ka lang. Barbecue nga manok. Hindi na barbecue. Chicken Q. Pwede po. Wala mo yan, rice. Wala di ay na sa wala sila only rice. Kaya baka iniguman ninyo date dito. Gusto kayo mumukha kay gutom kayo. Siglip-sulis. Ay, feeling. Wow, Very much! Oy, gano'n ko. Oy, pero kung pa ng pag-kiss ka, exercise pa, nakakuha naka-add ba sa immune system ko ng pag-kiss na siya. Correct na siya. Siyempre, sa mas machoy nyo, anti-channel, Prado, good morning, BJ, GMT, si Mamang Dia, mga Sigbin, Papa-John, happy morning, nala sa mas machoy, and Skybox Coffee, happy morning, Mami Arjun, Pahardo, siyempre, good morning, Auntie Annabel Fifanco, Dia Sambudo, kay always soon na, di ba, Uncle Fifanco, Auntie Annabel Fifanco, si Paul, thank you, happy morning lang, dia sa XYZ Food Hub, nasa Purok 2, Nadia, ang mga sinugba nga panga. Makinilaw nga tuna. Wow, lamig ito kayo. Di ba? Happy morning dyan. Mami Elisa, good morning. Mami Elisa, good morning. Siyempre, good morning, Sir Mayo, JM, and Jean Andarakan. Good morning ka natong tanan. Ingat sa Sambod, mga Dumabok family. Happy morning ka natong tanan. Ingat lang. Siyempre, good morning, Ate Bit Pyran family. Good morning sa Ayala. Good morning. Siyempre, good morning, Best Flores Albiar, sa Lacon Village, sa Ricardo. Siyempre, good morning, Mami Telisitoy, happy fiesta. Diba, si Andres siya yung mga apo, yung happy feel, diba, Siyempre, good morning, Mr. Regan Sitoy, diba, Good morning, atong head sa Mission and Scholarship Office, good morning. Siyempre, good morning, ni Robani Cago, yung assistant. Siyempre ni Abs, good morning, happy morning ka na ito ng Miss Mari Pible Franca. Good morning ang atong director sa Public Information and Communication Office. Good morning. Yang assistant si Wilson Benetes, happy morning. Napoy na problema. Manaingon ba? Manaingon nga, kanang imong pagginhawa karon, kanang imong pagginhawa diha. Og imo pa nang giundang, magapaway ng taga karon. Katawa sa Regan magbuang dining. Katawa sa Regan sa barcode gabi magbuang dining bayuta. Ay, hapuan ko na sa kinabuhi, siyempre, good morning, Maing Buntag. Ma'am Pilis, good morning, Ma'am Lola Altar, good morning. Ma'am Marnet Apit, yan sa kahit happy morning ka natong tanan, ingat-ingat lang, fiesta.
Wow, si Wilmer. Wow, nasa, I miss you, sir. Happy Fiesta sa Buanga City. Ingon si Rain Gently Falls. Si Kaplex, Habibi. Wow, good morning. Good morning. Diba, bye po na. Siyempre, good morning, may buntag. Happy Fiesta. Sir Paul and Mom, President Caso and your family, happy Fiesta. More blessings lang. Diba, siyempre diyan sa ZNG Tailoring by Castro. Check, corrected by. Di ba? Diya sa tumaga putik ha, corner. Kaya may napag-check on your family, sa mga asawa ni Gads ko, Kuya Mel, Bibicino, Papachino, ulitaw siguro si Bibicino, no? Di ba? Si Malin, sa Magundo, si Dencio, si Jacob, kay Longhair, Master Cutter, Antinolpa. Wow, basta diya sa GNG Touring by Castro. Happy morning lang. Check, corrected by. Happy morning. Lamin na itong mga suki diya sa Los Tre. Good morning, Rapi Gonzon. O ang mga Garcia family diya sa Tumaga 4 Centro. Happy morning lang. At ang mga suki nga karinderya. Happy morning. Maayo ba ang pagloto diya? Init-init ang mga kwan. Unitin ang sedula. Tarungan lang og timpla, Jo. Tarungan timpla para nunod kayo, Jo. Di ba? Kay Fiesta man na Fiesta. Asay kaon. Asay kaon to di ba? Nadirect na kung gi-invite kung invite la gani ka, ayaw na po pang-invite og lain. Di ba? Di ba? Tama. Di ba? Kaya may naman silingan. Oy, alita kaon dili lang. May kung madala pa kong 5 kabuok. Ayaw na. Ikaw na gi-invite. Ano siya? Gawas mo yung kasi nag-invite no, pwede ko madalag 5. Kaklaro ka. Di ba na pwede ko madalag 5. Di ba? Pero magkaulaw ba kung ikaw nag-invite, so ikaw na dyan ay napagdala. Kaya ang piyesta po, dili na siya networking. Di ba? Wow, Very much. Valencia. Di ba? Mary Ann Sanchez Tambangan, hello. Pag-greet diri, sir. Sa USM. Wow, USM. Wow. Sa University of Southern Mindanao dito sa Kabakan. Hello. Tanawa, mas mangabot pa tayo dito, no? Tinuod yung Robin. Tama. Bright. Mami Arjen, bright ni Robin, no? Meron ka 10,000! Di ba? Dili man ni siya networking, imo do pista na. Birthday ba na? Okay. Pwede na manangit nga na kuyogon kay pa di mahibong imong yaduan. Di ba? Correct di ba? Man ako balik-balik ko jud nga. Sa kuha gani, so ang lumpia gani, na dyan limit, ha? Na limit. What? 2 to 4 pieces na jod. Pero mahangyo og 5. Pero last na, di na mo doon nga kauno. Minggara po ka, na sige na mo. Kay, dili biya lalim, sir. Mag-photographer, sir. Nga sayang, di ka tilang uban. Total na pamaylaing putahe. Ay, feeling. Hello, good morning, may buntag. Atong mga suki, wow, mga tulog ilumbaring pamilya sa Mampang. Happy morning, Matano Nunez. Happy morning. Labi na sa talon-talon. Oy, gapon, dugo ka nato si Publicate sa Lapu-Lapu City. Sorry jo kayo, kay nakuhan ba? Kunya napatoy daghan kayo, sa akong FB, ang papag-greet, magpa-shout out, di ba? Siyempre, good morning, Sir Tony Mambi, kaninot, happy morning, kaya Michael kaninot, and family sa Mampang, happy morning na dyan, ingat-ingat na. Sa itong mga suki diya sa Kabatangan, labi sa vulcanizing shop, happy morning ka na itong tanan. Correct. Hello, Sir Kim Atilano, Sir Bob Cristobal, Sir Tito George, Jasa, Lonsoran, Tennis Club, Sir Jeng Alvarez, Sir Jeng Santo, happy morning, Sir Ken Blamino, Sir Morales, Sir Bajang, Sir Joel Lood, happy morning ka natong tanan. Sir Tony, happy morning all the officers and members of the Lonsoran Lawn Tennis Club. Wow, di ba? Napadyo, Sir Lando. Sir Lando. Sa pistang balikon din na ito nga. Ang salad para sa VIP lang jud na. Di ba?
Sa Maigaga, Pariente, kailan ni gikan sa flying lugar, sa bukid or isla, pero ikaw, kay silingan rata, syempre, padungdungog na lang ka nga, lami ay ka, oy salad, oy padungdungog na lang yung ka, kay silingan naman ka. Ay, kiling. Moda! Ay, ingon si Sara Valencia, pwede ka magkantag Desperado? Saman ko pag Desperado kay? Wala ka! At si Sara Valencia ba, nag-request sa mo kanta na kong Desperado. Unsana ko pag Desperado nga? Diyan naliki si Rubedo. Tagklaro ka. Unsaon man ako pagka desperado nga wala man koy? Tanong kay Wakay Uya! Ay, kiling. Naging dyan kinabuhi, no? Ano, bunganga ka dyan? Mao na kay basta uya-uya man diya ka pag desperado di ko kabalo, di ba? Sige na. You are not allowed! Diba? Hello, good morning ito mga sa atong mga pasiyo boys, sa atong mga tourist police. Happy morning ka na ito na labi na atong init man ni, oy, imong 25 na imong self-con delibin, oy nga. So dahil, kay 25, init kayo. Hello, good morning ito mga suwi sa Isabela City and Lamitan City. Nakatawa lang si Sara Valencia ba yung kung desperado na ako nga wala man ko'y uyab. Moda! Hello, good morning da sa Barangay Balono. Happy morning. Happy morning kanatong tanan. Diya sa Barangay Balono, no? Sa PXP Gulayan. Kuya Roel Moleon, Ron Crossland Boy at nga Titing Faisal and your family. Wow. Siyempre, mga Tarusa family, labi na sa akong baby love. Si Earl Dominic Tarusa. Wow, good morning lagi ko na ko. Na usay man no, usay no kung mapiesta no, namo jud mga videoke, katakanta. Okay no ko. Ingon dire sir, og mo kanta gani, limit lang pod kay Ginoo ko. Kay dili kay imo na lang permi ang microphone timan inga. Bisita ra biya ka. Munta mo pamalas kasi mong tingog. Dili kay mag-concert ka diha, ingara pug. Ay, kiling. Usay na ba mista no? Usay ba kan mamista mga pilian kayo. Di jud mo ka og bami og pansit og bihon. Come on! Kay makit aras tindahan sa karinderya, makitaan lang nila, mo dili mo kaon, di na lang jud mo kaon na, Ginoo ko ka. Kaluod, kahilas. Aray. Nyaog gali na, dagang kanyo. Og pasulon gani mo sa tagbalay, ayaw na mo pag George. Di ba? Ka na magpatutulod ba? Ikaw una dito. Wala, Joy, na mista nga mag-uwaw-uwaw. Kay para dili ko mag-uwaw pa ka. Pabagaay dyan nagnaw. Nang pauwaw ka, pasmo dyan ka. Di ba? Hello! Good morning, Annabel Galon. Hello, sir. Maayong good morning, happy fiesta. Diya sa Sugar Bomb. Nasa kuano, nasa Yubenko. Sugar Bomb, tapat sa Izumi. Diba? Mga humot kayo ng mga kuano sa Sugar. Nakapalit ko isa, humot ko kayo ang mga kuano. It will last 24 hours ang kahumot sa ilang mga perfume dia, diba? Nasa sa Sugar Bomb. Diba? Diba? Very much! Check, correct na ba?
Baka na balik ko no. Manang kita usay mamista ganita, mamista, sir. Mamista ila. Ayaw kalimot o before ka mo sulod, mangayo sa panahoran mo, di ba mangayo sa katahoran, miyo good morning, o ko mo bless ba, mayong buntag, o pamahaw magani ato nimo. O paniod to, mayong to. O di ba gabi, mayong pa, di ba? Okay, para manangin jud ta, mo great jud ta sa ato pamistahan kay naman. Para pabalikon pa ta next year. Very much! Muli sa nakasulod, ako ang plato, minyoga, na ginoo ko, kanto bantay to next year, dito ba, ay no pabalik ka dire. Wa may batasan, dito mo ko ang plato. What? Correct. Sigurado ba kayo? Tinuod. Ini ko magkaon na ba no? Mula ka dito, ginoo ko, magkaulaw ba ya? Magpuyo sa mga 10 to 20 minutes. Wala, di ba? Kaya pala ingnon nga, wala lang kaniya to sa piyesta para mukaon. Lingkod sakay sa storya. Mo, di ba? Para walay, atik dayon. Ingon nga, salamat kayo. Nara ko kay, duty pa ko ugma, ina klase pa ka. Ay, mabuang ko bayot o managhanta ni no, di ba? Di ba? Jak imong pamistahan gani. Ay, napangitag lain. Nabayo ba? Sir Lando, napatoy lain no, mangita pa do. Mangita pa do laing putahe. O kung sa sudangan na diha mo, randa diha nganda. Respeto pod. Ay, napangitag lain. Total, ang problema mabusog oy. Di ba? Ibulirit lang magapon na ikaw man. Yan naman dyan na lechon. Wow. Labi na lamig ang lechon. Nga sa Friends Lechon, tilawi lang. Hello, good morning. That's sa Friends Lechon Fast Food. Happy morning. Di ba? Ni Auntie Faith, si Ate Faith, si Fatima, si Renren, si Henry, si Marvin, si Master Chopper. Wow. Kung nagali lechon, kay lami man kayo, labi na Prince Lechon, tilawi lang, di ba? Respeta sa gamay, di ba? Ayaw pala big ko panit o ribs. Ayaw pala big ko panit. Sorry nga. Kayo labi nagdagang pangkuan, dagang pangwala ka kaon, ginoo ko magsigil. Tinawan lang, ay Basin magamit ang akong sundang. Hello, good morning. Ano ba mga tanog nun? Yes, hello sir, pa-shout out diya, sir. Diya sa Mampang. Manaol, kanina na. Hello, good morning. Yeng Ventura di Kanokota. Happy morning. Auntie Adelina. Auntie Adelina. Happy morning. Diya sa Luyahan. Auntie Adelina Molina. Happy morning na Diyos ko. Timan na po diri. Man inyong timan alam mamistaya nga ang imong mata, your eyes are bigger. Your eyes are bigger than your stomach. Diba? What? Your eyes, diba? Your eyes are bigger than your stomach. Dili patuyang intawag kuha o diba kay mahal bay kayong bugas ug palitono ninay lang po. Kaya mukhaon na ba to no? Labi nagpanihapon no? May ma'am kasi magkuanta ko kay panihapon. Kini dari kang kuan kay ano? Dala na pamahaw. Pwede pa mga mabalik round 2. Pwede ba? Inay na po ko rin ko. Kanya kung naiinom gani, naitagay gani. Kung pwede na po mo mag-amot-amot. Okay, basin utang kwarta sa inyong pamistahan. Pwede mag-amot po, di ba? Sa kwarta, sa tigbalay nga, sanda, bagong bintal. Sabta na po ninyo ang tigbalay. I-trade po ninyo, give and take ba? Di ba? Sumula na yung mga atong ha? Pista-pista yung gara po mo, bantay-bantay lang jud mo, di ba? Bantay ka tol. Ay, napaday ko'y pakapin, ako'y pakapin diri. Mamistahay.
Dili jud mag-expect og bring home ha. Gipakaon pa mo, magdala pag yun mong sobra kulyawan tanin nyo oy. Rin kitang kaibigan, tol. Ay, mag-expect ka oh, diba? Oops. Kuya daw. Oops. Kuya daw, ang cellphone. Ang silupin nga puno. Antay ka, tol. Basig picturean ka, matrending ka. Patay. Oh, di ba? Oh, ay lang kasuko hagi. Ako na lang kapikat lang para dyan. Pero tinuod na ha. Tinuod ba yan ha? Tinuod ba yan? Correct ka na siya. Oh. Hello, good morning, Nick Bobby Kids. Hello, good morning, Lan. Magpa-shoutout ko sa kong friend sa Basilan. Si Farod Osabe. Okay, hello. Ingon si Kate Kirby. Nasa Lapu-Lapu City. Happy, salamat to kayo. Ha? Wow, grabe. Ano sa O baka makita kang silupin ba? Katahan ka sa kiya nga. Katahan sa kiya kuan. Balutin mo ako. Wagan at iyong pagmamahal. Hayaang matakpan ang kinang na di magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning. Oh, di ba? Kajot lang. Nako diri. Ay, wala man diri ang kuon mo. Oh, di ba? Asa tong anang balutin. Meron ka 10,000! Wala sala. Di ba? Laba diri. Ay, wala. Ay, Ginoo ko balot. Balutin mo ako nang hiwagan ng iyong Hello, good morning. Matumasok na sa Magay. Happy morning. Ingat lang, di ba? Diya, sa market ko, mga manukan diya. Wow, grabe yung kaayo. Happy lang yung ko. Siyempre, atong mga soke, wow. Diya sa Santa Maria. Happy morning lang, Jod. Wow. Diya sa Dennis Hardware. Good morning. Diya sa El Hombre Zapatos. Wow, di ba? Dadix Menyosa, happy. Siyempre, ikalimtan na. Ang nagbitay nga radyo. Di ba? Di ba? Ang nagbitay nga radyo diya sa Infinity Salon. Correct. Ano sa Infinity Salon. Correct. Happy lang, Jogo. Nice, si John, si Edmar, si Teddy. Happy morning lang, Kuya Modi. Si Richie, si Ronald, lang ka-share. Ako mga igsoon diya sa pananampalataya. Happy morning lang, Jogo. Correct. Maganda ako. Sa akong mga FB friends, dili man daw kanyang music ka, pero bala. Akapela lang. Kanta sa kapilya. Wala. Piesta karon. Ana, bahala na dyan mo kay piesta na. Pak, di ba? Kini. Yes. Yeah. Wow! Yay! Disco na! Kay fiesta na dire! Si Manong ni Arte Bisayaw o bugi. Mikuwag babae dayong kisi-kisi. Kalsonis na pikas ang gisi-bingisi. Ay! Misyagit ang babae! Disco-discoral ang bailihan nga gikural. Ilam sa kalubihan, taliwala sa kawayanan. Disco-discoral, musayaw bisag kasagingan. Musayaw pa bisag kadaruhan. Si Inday nagtsatsa na hayang nalamba. Nabukas ang saya, wala lang baliha. Nakita ang lita at among gibasa. Huy! Sako sa harina. Disco-discoral ang bailihan nga gikural. Ilam sa kalubihan, taliwala sa kawayanan. Disco-discoral, musayaw bisag kasagingan. Musayaw pa bisag kadaruhan. Wow!
na, sayaw, sayaw, sayaw. Oh. Kay piyesta na dire. Oh. Wow. Shake, 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 and to the left, to the right. Oh, ah. Oh. Nagdisko si Lolo na upaw ug ulo. Natumbat ang kalum, tuyok na sirko. May piang nalunat sa kutas, mihangag. Misuol ang hubad. Disco, diskoral, ang bailihan nga gikural. Ilaw sa kalubihan, taliwala sa kawayanan. Disco, diskoral, musayaw bisag kasagingan. Musayaw pa bisag kadaruhan. Disco, diskoral, musayaw bisag kasagingan. Musayaw pa bisag kadaruhan. Oh, wow! Diba? Hello, hello! Si Ma'am Twinkle! Ma'am Twinkle Thompson, diya sa Sibunga. Sibunga, Cebu. Hello, good morning, my buntag. Yan na, you're so funny, sir. Thank you, thank you. Diba? Same as usual, happy dodo, diba? Oh, sila, mga twins na sila, Twinkle 1, Twinkle 2. Diba? Na siya, oh. Regards ko ni imong kambal. I miss you, diba? Oh, mga famous na sila sa Southwestern University Dance Troupe. O ako ng mga kuyog. Okay, ang Southwestern University Dance Troupe, mo na ang perennial winner sa Sinulog sa Cebu before. O sa among choreographer nga si Sir Melquiades Gonzalez Jr., di ba? Sir Mike in short. Wow. Okay, ingat ay sir, di ba? Salamat sa mga skills. Ay, hello. Salamat ha. Okay, wow, grabe. Wala pa nakalimtan og greet. Uy, napalakalimot ko masilingan. Manggay na lang pa. Bista naman ginawa ko. Hello, good morning. Pantay ka, tol. Good morning, Sir Eric Villanueva, Ma'am Norma Villanueva. Good morning. Cecil, Cedric, diba, Elma Flor. Elma Flor, Neil, Cedro, happy morning lang. Kylan, KK, good morning. Ito, diba, Kylan Villanueva, good morning. Og mga Villanueva, family diyan sa Tumaga, happy morning lang, siyempre. Mother S, Tangay George, good morning. Darwin, at Ivan Tumanda. Ay, siyang Tantan. Shy by ko Diyos. Good morning. Oh, diba? Wow. Si Kumaring Chang Dahay. Ate Bit Mariel, good morning. Kumaring Roxana, good morning. Jory Balome, si Sebastian. Si Dondon, si Jula. Si Vincent, si Joby, happy morning lang. Mami, Dana Apa, Gavin Apa, good morning. Ate Jenny Apa, Cross. And your family, good morning. Yo, Makoy, si Maria Chong, happy morning. Abi Puada, Daddy Rumam Ligay, happy morning. Wow, Sir Anik Kisay, si Kia, Kamar Abdul Rajab, Mami Omar, Jaro Man family, Ma'am Dina Alian, Dr. Clemato, happy morning. Mami Gloria Trejo, oh, si... ano tingin ka po eh. Hi, hello, good morning. Oh, good morning. Good morning, sir. Advance happy fiesta, Pilar, ingon si Ma'am Joy, Grace Tablante. Hello, good morning. Og labi na diya sa itong magpaan si Sir Tablante, no? Diya sa Barangay San Roque. Happy morning and God bless us always lang, Jod. Let us pray lang, Jod. Oh. Magmaayo, Jod, ang kinabuhi, no? Ingat lang, Jod. Oh. Wala ba ko nakalimtan? Kaya magkamalit ako masilingan bang. Pista na ba ugma? Ginuko baka isapuira. Patay ka, tol. Hello, good morning. Ako. Oh, Sir Kim Lasagas, si Lasagas, Mimi. Oh, si Gabi, happy morning ka na po. Sir Kim Lasagas. Happy morning kanatong kananihat lang. And to all the people, mga good people, good Samaritan. Oh. What? And the bad, I don't like you. Baka ilako. Correct, happy, no. Hala, gila, ko kay Friday karon. It's time, oh. Oh, diba, son? O, kalamit dyan mga music ka, mga musikang Bisaya pala ninyo. O, karong adlaw, Biyernes na, Biyernes. O, diba, o. Halaan ko rin na ito ng ilambay, bonan ilabiyog, pakpak ka na ganun, syagit na akong mga anak. Shy Bright ko Diyos, ICN, Tantan, Regine!
News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ay, wow! O, diba? Enjoy ka lang ito kayo, no? Dapat... dawa ma-adjust. Sigawas ito. Sigawas ito. Wala lagi rebeliron kay holiday. Garap sigawas ito. Sigawas sa field. Wala may rebeli. Holiday man ron. Oy, pasensya na mga 5 years from now, o mga 5 years from now, no? 5 years from now, I see myself wearing a white gown. What? Mayon sa banga. 5 years from now, I see myself wearing a white gown. Okay ka lang to. The white gown saying, ilabas ako rito, hindi ako baliw. Very much. I love it. Napoy na kahit ano nga. Ang beauty ba, ang beauty ba murazog diwata. Ang beauty murag diwata. Pero ang height pang duwende. Pantay ka tol. Di ba? Siyempre Friday ka noon, tabi-tabi po, buyag, puri usog, puri yan na siya. Kay SPG, murag paragnaong, sos pura gaba, sos pura buyag, kay SPG, dala. Ano yan na ito, kapalara ka noong adlaw, Oktobre 11, 2024. Kaya mag-change pagkukuan from... Kutsawan, di ba? Di ba? Piyapi lang, di ba? Di ba? Surprise ako. Surprise naman sa birthday ko. Bato niyo ako tag-1,000, ganun. Hi, happy birthday ni Sir Neil Isidro. Di ba? Wow. What? Happy birthday. Bana na ni Irma Flor. Ano ni Sir Eric? To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Live what you want and want what you live. Ay, Leo ganan nagyana katong isa ganan katong isa. I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. Hoy, aris karo ko na mga karo alis no, mga butang karo alis so could be a big impact nimo karon of how you think about a multitude of matters karon. Wow. Obongga man ka aris nakay mga things karon mga foreign things pa jud. Nga maghatag kanimo big impact, diba? Big impact. What na like kuan walay impact to. Hoy, say mo karon alis no. Ginoo ko karon alis no. A playful thought karon mag-turn into huge kay mo grabe jud kayo. Daring bilis karon earlier in the day karon, particularly if you have nakay opportunity karon to talk it over with somebody nga medyo really seems to get you just now. Wow, bungga. So prepare lang ka karon to take your romantic relationship on the next page. Ano pala yung next page? Ani di ay kuyawan mata ni Aris o yung next page. Para sa mong karakter mo karon. So kung naka-Aris, kung naka sa corporate karon world, you might wish to, siyempre you have to look over the agreements nga you're going to enter karong adlaw. So if you feel nga hesitant and about the same, now is an excellent moment not to take it lightly and hit the brake. So kung di ka gusto nimo, ayaw na lang pod. Kung ano, unsa na mga kuana corporate, bala na ka.
Para sa imong palawas karon, you must not overlook mga little issues karon, Aris, ha? Kay just will turn out to have been severe, mo grabe niya, o ang mga troublesome later on. So you must get into the appointments and medical care lang dyan para walay problema sa imong panglawas, Aris. Para sa imong financial karon, na yung mga sitwasyon karon, Aris, financial sitwasyon karon is expected to improve. So na po yung mga other possibilities karon must be considered. So ayaw lang i-block. Don't block yourself. Just white. Don't block. Just don't white lang. Di ba? Bitaw, don't block yourself from what might be a fantastic financial, basta man na financial. Opportunity, bitaw. Gano'n sa aras, kabuang ka man na blanding, bantay lang dyan ka man na blanding ron. Di ba? Bantay lang dyan ka diha. Why, ginoo ko si Tauros. Kana si John, kay Tauros man na si John, di ba? Antay ka tol. Kanong Tauros, no? Ang hap in your work karon will assess ka nimo para ma-achieve nimo ang greatness karon because whether not to work ahead of you, so it's a fantastic day nimo karong adlaw. So stick your head to the right angle lang, right angle. Wow, bongga man ka, Tauros. Para sa imong gumakarta siya, nakahimo na mga kalambuan karon in a present romantic life issue karon. Kaya nga naman, na yung mga fantastic effort ko you've been previously made, imong gibuhat. So, but you are currently prepared to move everything at greater levels lang. So, kung gugma, okay lang. Dapat you have to concentrate lang on this issue initially para ma-resolve na Taurus. Para sa imong trabaho karon, kanang normalize acknowledging what has already been accomplished. Mo na pinakanindot karon alawas sa imong karera, Taurus. And experience a relaxed work environment. Wow, Ginoo ko. Sagdi lang. Holiday man taron, wakatay ko anog man, di ba? Sabado man ang piyesta. Pagkadagang tao ma kay piyesta man. So allow yourself to let go and command and wait lang. Para sa mong panglawas mo karon, Taurus, no? It is necessary nga to work out consistently jud ka. Ayo jud undangi. So and maintain your healthy diet lang. So ang fitness is not your thing. Siyempre, magto for a leisure activities nga, medyo option, second option ni mo, di ba, para walay problema sa imong panglawas. And siyempre, nighttime jogging, recommended, to maintain your bedroom and surroundings in a tidy manner. Para sa mong pinasa ka ng Taurus, no? Take a bit of time ka na to focus on your sense of individuality ka na, Taurus. If nag-require na, re-establish equilibrium. So, balancing na siya. Kung na yung mga circumstances karon or already hectic, you might seem a little unsettled karon or just out of sync. So, wala. So, today is a chance to discover harmony. Para wala yung problema. Patibantay na good po. Para sa imong Gemini. Wait, kanon Gemini, no? Kanon Gemini, you will soon enter kanon otherworldly kanon Gemini. What? So na mga upbeat karon nga medyo maghatag kanimo og Ginoo ko. Walay lami nga resulta sa imong kinabuhi. Joke lang Gemini. Pagkatawa lang ka Gemini. Bitaw Gemini. Kanon Gemini, excellent day nimo karon adlaw Gemini, ha. Inaot pa ta nga mapadayon na. Remember, pray lang jud always para wala auto. Ma-enjoy lang ang kinabuhi. Para sa imong gumakaroon Gemini, kanang imong current karon Gemini, na jay mga imong romance karon nga na jay real chance to flourish. Kung asa na sa originally look as they nothing was developing karon. So na kay potential to be starstruck karon and the Cupid will strike you soon. Wow, Ginoo ko. Pagpangit mo na Gemini, mo na pagpangit kani ang gihatag nimo ni Cupido. Bubuhay siyang diaper para managin. Yung Cupido ron, apil-apil na po kuning Madam Landing ang gara. Para sa imong karakter ba mo karon? You are driven karon, you are driven by a fundamental urge karon, di ba? So katapusan niya, everything you do is you are motivated by love and devotion. So ang imong passion is not incorporated into an image some way lang. So the work you're undertaking could become dull. Ayaw jud ha. So para mabalance na, find a method para ma-enjoy nimo imong trabaho or find activities nga ma-enjoy every now and then para walay problema. Para sa imong kaayuhan nimo, sa imong panglawas karon.
because you are prone to mishap karon. Why Ginoo ko mga aksidente karon na. So avoid lang. Nag-drive, take care lang. Sa mga traffic lang, palo-palo lang. Check your brake lang. Wow. Patay-patay. Labi na walking on a slick surface. Mga slippery, pagpatay-patay juga. Extra cautious lang ka para walay. Kung sa imong panglawas. Sa imong mga pinansal karon, Gemini. Today is the day that the Lord, diba na siya, na yung mga unexpected nga butang ko na expected blessings karon are likely to arrive. Wow! So man yung mga kausama the change comes as a result ng imong previously unfulfilled offer karon. So kung adlaw magdala ka nimong news, the news and the advantage karon you've been waiting for your investment. Wow, bungga. So walay ko, bungga man ka. So walay po sa financial, okay na kayo ka. Okay kayo. Okay kayo nga mapas mo ka, Gemini. Cancer. Na yung mga cancer, no? Na yung mga sitwasyon karon nga mag-guide nimo cancer o mag-aid nimo somebody on academic and ethical level karong adlaw. Some are likely to encourage you, mag-encourage nimo, while others may give you a little room to breathe, to do your stuff. Sa imo na siya, staff. Kanang dili go staff. para sa imong gugma karon. Na yung mga kanang kamatuonan yung mga true closeness karon comes from being prepared. Labi na to communicate the least pleasant aspect karon sa mga buhay karon with your partner. Magkaguo lang. We are really you really are not taught to do the same lang. Remember we are taught either explicitly or implicitly lang jud ka, Cancer. When I really are aspect of oneself nga imong galingon that should not be discussed with anyone. So ang resulta na, Cancer, excellent moment to explore. Labi na you're introducing more vulnerable aspects sa imong pag-discuss between you and your partner. Wabungga sa imong karga man mo karon. Hoy, Cancer nga profession kanon. Do your asset return assets ha. Kasi mong asset ha, Cancer. Kasi mong asset ha. Patay ka tol. Do your asset return to same amount of money nga imong gi-invest into them. Okay, ikaw what decides whether or not an employment of your career worthy of your time and effort lang. So ayaw lang paano sa imong enerhiya ha, ipadala to trying to put your body para walay problema sa imong karera karon. Para sa imong lawas karon. Hoy, interesado karon ha, more cognitively aware than normal karon. Imong auto karon, your brain is buzzing with thoughts. Karon adlaw excellent nimo para experiment kag mga different ideas karon. Wow. So ay lang ka worry lang. Don't worry, be happy. Manay nindot kayo. Be happy, smile lang jud. Okay, smile ka sir be. Hey, smile ba sa puros lagos nang ngipon gara mo kakuyawan. Hi, ganaw ko sa imong financial karon, Cancer, no? Ay medyo dili ka sa tight budget patibantay ka sa imong financial ha. Sa imong finance kay medyo dili maayo karon. So dapat pay attention sa imong emotional and body well-being kay ngano maluya jud ta sa karta anak sa Cancer. So are you getting enough nourishment? Minerals ay Ginoo ko mao na. Kay hurot ng kwarta, luya-luya dayon. Manay tawag pulubed. Manang walay kwarta na sigdaanan kay pulubed. Di ba so economic hardship karon na, bantay-bantay na jud ka. So tight budget lang, ingat-ingat lang para walay problema sa financial, Cancer. So naman natong first set sa pala ng adlaw, happy lang sa Ariel sa Cancer. Ang unang set na mapas mo kay una silang nito kujawan sila Ginoo ko mabuang kubayot. Okay, sa happy birthday sa tanang nag-birthday sa akong mga FB friends o ang mga FB friends ni Ruben sa iyang mga og lambi ang mga soke diri sa Marino di ba? Iday lang ang 0970723036 para mag-rate na nato JD Begang. Hello, good morning. Di ba correct? Happy lang jud. Ingat-ingat lang. Para walay problema. Ingat-ingat lang jud ha. Atong mga kanla sa menses sa Maluso, happy morning lang. Labi na atong masuela sa Lamitan City. Wow, sa Barangay Santa Clara. Happy morning, Krisha, Apis, Palumpon, inyong mga beautiful anak niya. Ni Anderson Palumpon, happy morning.
og sa tanan, ingat-ingat lang. Wala ang korobento ng ilang baibon. I love you, pagpagsyangit na. Regine! FM Sisina. Regine. Wow! Ginoo ko pagdali ba sa oras? Nanagal man yung mga oras. Oy! Kudyawan man tani nila. Ayaw, maluin taon ka. Yo. 99 taon, kay magluto pa mi para panayon to ka pista. Ginoo ko kudyawan. Hoy, coming down. O, ingat. Panitagkuan na ni Chicharon, Bulaklak. Nagabat yun, beauty. Napadiri, Sir Lando, kanang, nainangita diri, correct, Na, Sir Lando, kanang, pananglitan lang, ha, pananglitan ba, pananglitan, kanang nakayuyab, nakayuyab, pananglitan nakayuyab, tapos, mi patol po juga sa lain, nakayuyab, mi patol po sa lain, si Satanas ang pumana sa inyo, dili si Cupido. Kung sila yating isa-isa lang kabit nila, imo ya tatlo. Si Satanas ang mipana ninyo ha, dili si Cupido. Sir Lando, dalian ako dukaon. Oy, di man ko yung ani before. Dukaon daw siya, di ba tayo baka buntis ka. Di mo nagyan mo duka maguka. Ano ba lang buntis duka-dukaon baya na. Tinuog ka sila Lando buntis dugo kay basta kanang anak mo lang buntis basta anak mo lang buntis magduka man jud. Tinuod ko sila Lando duka di man jud ko ani sa duka Sig pamugos anak jud sila Lando sig pamugos masuk ante karon paghilom na Carlo, dili ka laki ka, dili ka na buntis-buntis sa Carlo. Si Carlo niya. Og sabihan na nato si Cancer. Si Cancer ang kapalaran ng adlaw, happy A lang. few moments later. Makatawa man ko sa buntis. Ginawa ko sa buntis. Pagilom na Carlo, binuang na kayong gara ka si Carlo. Bakla dahil ko jawan. O, siyempre, congratulations sa atong mga winners no sa Mr. Zamboanga gabi sa Palacio del Sol. O, siyempre, ang atong mga winners sa street dance competition. O, diba? Congratulations ha. Ano lang doon na, diba? Congratulations lang. Sa katong wala makadaog, syempre, better luck next time. Nadili magyaw-yaw, ha? Nalabay uban, magyaw-yaw, pero nalabay uban, magyaw-yaw, kay luto daw. Usay, man jud po, maimo po nang maibawan po ba nga. Magkatala mo ka sa performance po sa uban nga, tapos, wag kay mahimo, di maga, kay the decision of the judges or final. Di ba? Di ba, Leo, no? Leo, karon na kayo. You are in a fantastic place. Karon, mo react ka to react to a sensitive issue. Karon, Leo, no? It is easier. It is masayo ni mo karon. It is easier than normal to get to the heart of the matter instead of just brushing the surface lang, Leo. Para sa imong gugma karon, Leo, no? Somebody dear, Leo. Spend kang quality time with you today sa imong partner. So do everything you can finish your duties promptly. Mamantay mong duty, no? Kaya everything, there's plenty of space to get prepared lang. Wow, bongga. So, kung wala pa kayong mga room for love in a while, now, Leo, kay chance to mingle or discuss what you're up to. Wow, bongga man ka, bongga man si Leo. Sa imong karakter ba nimo, sa imong karakter ba nimo karon? Na mga kalisod karon diha sa imong trabahoan karon, Leo. Nga not resolving could be taking up much more of your time.
Sunod yung mga period ko yung mga important ginawa ko, ihimod sa pagkatubangon kay para walay problema. Magka na kay mga setbacks, pista na ba og malayo, di ka pamista, mag-overtime dyan ka, kalbantay na dyan ka. Para sa mga palawas ka noon. Pagmantay layo may deal ka, may sakit ka, na kay fever and cough karong adlaw. Kaya ang imong, your immune system is powerful, yet might be fatigue kapoy because of your tendency to take the stress. Stress lang dyan ka. Mo na karon na kay fever and cough. Di ba? Musayod kag night fever o mo inom dyan ka og cough. Sa Skybox coffee. Skybox coffee. Para sa imong pinansya karon. Ay, Ginoo ko, magdala ka mo kay problema, magdala ka mo karon, ultimately magdala ka mo great deal of power to rest of the world karon. Magsita ka Ginoo ko, bongga walay problema sa imong sa imong financial karon layo, no? Pero you have to choose the perfect chance could pay off na. Dahil na mga labi ka mag-choose kag mga improper and could backfire nimo. So be careful lang. Be careful what you jump into para walay problema layo. Virgo. Karong alawa Virgo, Friday Virgo, alas 10:54 sila. Hoy Virgo, mag-focus ka Virgo, mag-focus ka ron. Labi ironing out karon the wrinkles. Paying attention to the details karong adlaw. So now is the great time to do things with and do for others lang. Pero walay conversation with friends, walay panindota or partner can help you come up with the good ideas lang. Para sa imong gugma karon Virgo. Kanang mga kuan ko na ang mga environment ko nagsuggest kanimo that getting the word over to a loved one or even a possible mate medyo maybe more difficult nimo karon as usual. So baka ma-reject ka na sa stay single na para walay problema. Single lang ka Virgo oy. Wala pa yung kami bitaw single, o may problema oy. Kung manaa, okay lang. O wala, di ba ko regano? O di ba naalan dyan na sa imong karakter nimo karon, na yung mga gagmay butang karon nga yun everyday karon, which are rather significant karon. Nga mag-allow nimo to get to where you want to be in your profession. Nimo bata-bata ka ha? So kung wala pa kabalo, if you're not aware of this, minute things yet, di ba? So consider mo you have become more aware, nakabalo ka sa mga butang karon that requires your time and attention. Ba? Bisag wa na mo gi-feel if you don't feel it, even if you imo sa tabaon kay na imo nang responsibilidad para sa imong panglawas mo karon Virgo, no? Hi, keep a close eye on your health karon Virgo, ha? Kay you haven't wala jud ka kainom you haven't been drinking enough water karon or getting enough critical minerals karong adlaw. So this could be impacting your health without even realizing it. Pati-patay ka sa imong panglawas. Inom tubig lang 8 glasses or 3 liters. 3 ba? 3 to 5 liters. Ay, bahala ako. Bisag na pulo pa imno na ko. Para sa imong pinasal karon Virgo, ay mga issue karon na about sa imong mga friends karon. Friends and can be can be therapeutic. Patay-patay ha. So if you confide in people kanon, imo feel nga imo jud ang imo katibangon bugat kayo, you have to weight lifted off your shoulder kanon. So take time to look after yourself na lang and practice lang self-care. Para nindot kayo para wala kay makuan nga money problems nimo Virgo. Sa money no, sa financial ko di money jud na ba financial nga yuta ning gara. Oy, Libra. Oy, karon ba na you are still inspired karon ba to share sa mga ideas and creation karon ba no? So na yung mga relasyon karon and practical aims karon on the other hand, mga mong appear to collide in some places kanong adlaw. So excellent moment lang nimo kanang adlaw Libra, wow bungga mga sa imong gugma karon. Na yung mga dili pagsinabtanay og third party. Sinsa na dili ni cross party, dili ni fiesta party, the third party jud. Nga may magkause mo sa kausapan sa imong gugma karon. If you are not careful, patay na joke ka. So you must learn to believe in both your own and your partner's sentiments. Diba? Dapat kamo jong duha magsugkay sa semento para maayo na sentiment. Para sa imong karakter ba nimo karon?
dapat kabalo pag ka mag-combine karon sa imong creative and practical lives better kung naakay propensity to keep them apart. Wow. So ikaw jud mo believe to you must believe that ang imong profession karon allows you to express sa mong galingon karon creatively and personally. Wow, bungga magkapras imong panglawas nimo karon na libra. Yeah, because you've been work hard to perfect your eating habits ha, patay ka ha. So allow lang a brief distraction karon to derail all your hard work is not a good idea. No. So bantay ka, mag-ano ka, you'll be tempted karon to overindulge by a body or co-working lang. No? So i-consider lang imong i-feel next morning ha. So karong adlaw mo confront kag a variety of temptation, matintal ka. So it will be a waste of time if you give in. Ayaw jud ayaw. Kung di ka ay pagpuyo oy gara pagpuyo ko. Pagtimpla nitong matcha kay coming na. Para sa imong pinasakon libra, it's a good time for you ha nga imong nanaw ka to click about sa imong finances ka ba? Or what steps can you take to make things easier for yourself in the future? Sinahinan nito ka, video critical ang imong financial. So tight budget ayaw palabi o gasto. Ayaw pala big order o parcel para wala tayo problema. Scorpio! May karong Scorpio, excellent ni mo karon to think about ways o sa mapaagod to improve your creativity karon. So creative juices will flowing, and if you believe a novel perspective or approach, mao na maka-enrich sa imong career karong adlaw or aim sa imong kinabuhi life in any way. So take advantage of some opportunity karon that may present themselves. Wa bungga pa imong gugma karon. Ang pagpasaylo or forgiveness will be the word of the game karong adlaw ha. In the arena of romance for you. So kung nakasala man mga all sa makalimtan jud to kay one is you have to forgive your partner unsa man padadili ka ma. Oh, may stress. Para wala kay problema sa imong relasyon. Para sa imong career ba nimo karon? Mag-develop ka og link karon with spiritual karon Scorpio. Paano mo na, di ba? Imay ma-establish ka contact karon with your intuition lang. So na yung mga proyekto ko na might evolve in such a way nga ikaw makatabang ka to help others lang. Or you might discover a natural talent lang nimo. So mag-appear na sa mga gawa sa siya to become tired of certain old notions. O di ba? Oh, notions. Ganun, ang sama na, di nababa ay ilong na nose na notions. So I lang ka try to be today a new perspective will be beneficial lang dyan. Pero ay lang kakadlok, don't afraid for ask for help lang, to ask for help. Ayaw kadlok. Para sa imo palawas mo karon Scorpio, no? Ay gonna continue to play sports, ha? And work out in the gym as usual. Okay ba, bakat conscious ka sa imo mga joints karon? O how much strain you may putting on them. O bataan na joints mo karon. So ingat lang, continue lang. O syempre, it's all about life and physical vigor at times. Pero prone ka to behavior as a result. So, medyo ang imong health karon will be completely restored karong adlaw. Sa imong pinasa karon, a day of na mga innovation karon. You have to innovate and introspection karon. Kay medyo feeling nimo particularly creative today, sa imong creativity karon, creative today, you may channel kanang energy into learning new ways to manage or expand sa imong asset. Wow, bungga mino So na mga new approaches karon to guarantee sa imong future dyan succumbing to current temptations. So wow. So a little pampali lang never hurt anyone. Wow, bungga magka. So naman natong second set sa mga ng adlaw. Si Leo, Virgo, si Libra og si Scorpio. Ang ikadawang set nga mapaso mo kay nito o sila Kujawan. Correct. Ay nagkabalaka, ingon sa dili, sir, nakoy message si mama. Ay lado kag-goal, ma. Ay lang kag-goal lang, ma. Gamay na lang pag-antos. Ingon iyang anak ba? Ako din sa. Ingon dili, ma. Gamay na lang pag-antos, ma. Makaapo na ka. Mana i-surprise imong mama ag papa. Tagaig apo imong mama papa para ma-surprise di ba na kinabuhi. Napo dire So Lando.
pilian magani kog sudan uyab na ba. Ajo no, na do di mo ka gulay, di mo ka pilian magani mag-uyab na ba dili pilian yo ko luod mo pili jud. Pili lang jud ko ko. Hala ko Ben. Ato na alas 11 natin kaon na labi na kaon sa Friends Lechon Fast Food. See you. Wana ko ron bante-bante na to. See you. Salamat. O diba o siyempre sa Skybox Coffee, sa Los Machong, sa Barcode. O diya sa Giloto-Luto Mother Earth, sa sudan na to diya. O diba o siyempre sa among manager, busy na kayo. Happy lang. Oy, manager, doon kami tawag mga alas 9 ha. Mag-pick up ang lechon. Doongan ko kay nakoy bayaran po sa fast food. Okay, alam, kailangan na ng ubadya. Nagluto pa ng ubadya, Ginoko. Hala, ilang ba na ilapyog na siya gitna? Regine! Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wow! Kalami pagkadabi mo! Pagkalami ito sa kaon! Lami ito kayo, no? Kaya, pagka-colorful dyan ako diri, wow! Kaya, syempre, vamos sa Zamboanga! Wow! Yes! Happy to the fiesta, no? Kaya wala pa ko no? Advance sa fiesta na, malipayos kayo. So, karong gabi, wow! Wow, free admission, no? Si Bambo. O, diba? After ni Bambo, muna siya sa Barcode Paseo. Si Bambo. Okay, nag-chat na ko niya nga. Wala, tripping lang. Okay, so happy-happyan mo dyan niyata sa third set ko pala na lalawa. Happy-happy lang dyan pala ko. Happy-happy lang dyan. Kung ginawat pa ng malipayon ang tanan. Malipayon ang tanan pag-celebrar sa atong Fiesta Pilar. Diba? Labi na o Friends Lechon. Tilawi lang. Diba? Ilay lang 0936-404-0314. O Barcode Grill and Restaurant. Wow, diba? Barcode Grill and Restaurant. Ida lang ang 0905-383-9975. Wow, kalami. Juga ayo. Lami kayo. O, diba? Oy, Secretaryos. Oy, Secretaryos, it's time to take a breather. Kasi maginawa suka even though the day has only just arrived. O, diba? So, it's a critical to take a deep breath lang. O, siyempre, maminaw ka. O, listen what your thoughts and feelings o unsay trying to say. Kaya na mga vital message karon for you in it. Wow, bongga. Sa mo gumakaroon. So, in terms of love life karon, ang current celestial karon, ginokong make today exceedingly fascinating karon. Wow, nindot way bongga, you have a fantastic romantic partner karon adlaw. So dapat you have to anticipate a magical experience karon in which ikaw imong partner karon have a potential. Wow, bongga magawa may sa imong karon mo karon collaborations, solidaridad, mo na yung mga major professional area nga imong i-forefront karon sa imong mind. Kaya you can be tempted to make adjustment in a partnership karon o sa mga proyekto that is no longer working for you. Bantay lang siya ka. Sa manay ko na, collaboration and responsibilities lang dyan. Para sa imong palawas mo karon. Today, maybe a hyper-delicate ka na mo, Aquarius, Sagittarius, ha? So, dapat make a concerted effort not to be too hard on yourself. If you are gloomy, gloomy with egg. Special na gloomy. Gloomy with egg. So, you may be tempted to bury your sorrows karon in a suppressed part of your mind. Patay na joke ka. Pasay mo pinasa karon. Na kay mga joint asset karon, sector karon. Mga apparent to have a strong incentive karon alawa.
So kung ano man kung anong wala financial, so okay lang, wala kayo problema sa imong financial karon. Kaya na kay mga nindot kayo joint accounts karon or mga so wow. O bongga-bongga man ka Sagittarius, pabaylo Sagittarius, kuyawan. Oy, Capricorn. Oy, Capricorn, you are prone to want to settle in karong adlaw ha, become comfortable and keep things easy lang karong adlaw. So kanong mga week karon Capricorn no, you'll be drawn to events karon, mga tao or ideas nga magtabang kanimo to help you better your habits, job or health man nindot kayo. Para sa imong gugma karon Capricorn no, today's alignment karon manay ka cause of conversation karon to begin a serious note karon. But don't let that deter you for duration of chat. So ikaw ron imong partner, it is possible that ikaw imong partner karon need to talk about some difficulties o inyong istoryahan para walay problema, pista biyaw mahinggara pug mo. Para sa imong karon Capricorn no, dapat imong ensure karon kanang people with whom you're forming a business relation karon sa imong relasyon karon are on the same side as you. O, batay ha? O, siyempre, you want the exact same things lang para walay problema sa imong karera o trabaho. Para sa imong palawas imong karon Capricorn, you'll be suffering karon, your health may be suffering today. O, sa mga gastrointestinal problems karon, it could be a small but bantay-bantay lang. O, cautious lang. O, take required precautions lang. O, when drinking water and other cold liquids karong adlaw. Okay, maybe contain pathogens that cause waterborne illnesses lang. Sa imong pinasal karon, probably feeling rather afflictive karon lawa, you must take some time to yourself lang. So, ang kwarta may not be at the forefront of your attention right now. But, syempre, you have to strive to establish a favorable internal balance karon para sa imong financial worries do not arise. Wow, bungga magao. Aquarius. Ako ni, ayun doon ako ni. Okay, you're more focused karon lawa sa imong mga purpose, sa imong objectives karon, sa imong moods and requirements that normal. So you feel compelled karon to share your thoughts, opinions and personal philosophies o sa panay mga viewpoints with others. So good luck na lang Aquarius sa imong gugma karon. Sa imong gugma karon, Ginoo ko, ideal suited for putting old ghosts to rest karon. So nay mga kanang mga kalimtan dyan ang mga magina. So nay mga new beginnings are predicted lang. So ikaw ron, you might decide to renew your vow to love each other, or you might meet someone will start a new chapter sa imong kinabuhi. Good luck. Para sa imong character mo karon, the more self-assured karon you are in your capacity to attain sa imong purpose karon, sa goals mo, the more likely you will succeed. So ikaw ron, you are self-motivated, self-motivation lang jud. Mo ni pinaka the most crucial skills karon to possess karon. So dapat magkatuon ka on how to take up more room and allow imong galingon karon to move closer to your goals, Aquarius. Bungga man ko. Para sa imong palawas karon, you are battling with your weight karon sa imong timbang karon ha. You're into some positive changes karon lawa. So it is the ideal moment to begin a healthy eating. And fitness regimen. Wow, Ginoo ko. So kung ka mo mangitag aid advice sa someone close to you about sa mga health practices, doon lang ka din nila nung Bisaya, di mama. Joke lang, Aquarius. Panasa mong pinasal karon, mga favorable ng kalambuan karon will be very welcome ka na adawa as your recently been disappointed by several financial and investment roadblocks. Diba? Correct. So make the most of these improvements lang. Kung nagunaw na ka og nindot to kaayo, so you will succeed. So remember lang ha, the moment and then grant yourself a feeling of accomplishment lang para maano ta sa ma-approve imong budget sa Congress. Kuya, maning abot matag Congress ingon sa Aquarius, kanang abot matag Congress kuya, wan dali mo kuliret. Ay, Pisces. Diba? Ay, ganang Pisces, magka-start a new chapter sa mong kinabuhi karon. So you might find that stranger or someone else close to you that can provide you with the information you require. Wow, dapat be open lang ha, na yung about strangers. Wow, strangers in the night. Diba? Sa imong gugma karon,
Pasensya na dyan, Pisces. Patience is the name of the game kanong adlaw in the world of romance kanimo. Oh, manay ka lang ha, you may discover that your temper is short o ang imong emotions prolong and ikaw you're prone to saying things that you will later regret. Ay, diyo, palabad-labad ka. Pasensya lang dyan. Oh, ang mga pulong, ayaw na dyan kuhan kayo ko. Ang mga pulong, di dyan na, kung ang pulong na, di na dyan magkaog balik. Kinuha ko, mabuang ko yun. Sa imong karera trabaho ni mo karon, makagain ka crucial knowledge karong adlaw, Pisces, ha? Mo na ang pagsinabdan, understanding permits you to, para ma-recover ni mo from your current circumstance. So, dapat be open lang ka for new approaches karon para ma-settle in any conflict dahil sa imong trabahoan, para walay problema. Para sa imong panglawas nimo karon, ang imong health karon appears to be an excellent condition karong adlaw, Pisces. So now there's a good chance karon you've been feeling a little overburdened or on the other hand empty over the last few days lang jud. Bunga-bunga man para sa imong financial karon. Kung on professional front karon, extensive efforts karon yield average result lang. Even things appear to making headway lang, you may encountering overwhelming obstacles. Nandiyo na yung mga pagsulay. So, ingat lang dyan, ingat lang sa imong budget, o diba, o, so medyo na gamay lang dyan nga problema. O, so wala tayong mga profit kung naka sa business, o ginay lang kayo. So, lagi sinay-nay, basta kanunay lang dyan. Pama na ang atong, syempre ang atong horoscope ng adawa, no, Oktubre 11, Novembre, Oktubre 11, 2024, atong horoscope ya tambal o sa paningan yung tambal. Oh, Ginoo ko, mabuang ko ba yun? Tala, mga una. Imo magbasiga ang sugaw, ako kasi kong wig. Kulirit. Kinakakal mo. Halaga na nga una, ako rin ito ng ilambay pa na labyog, bagbag. Syagit na, sa nga una mo, shine, bright ko Diyos, Asian Tantan, Regine. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. More Sernap, pero hindi. Ano siya Sernap na song? Okay! Wow! Na-enjoy na nalang yan sa disco, no? Fiesta na, Diyos! Ang karnabal, mga chubibo, mga na mga Ferris wheel, mga bingo-bingo, sa litlang B. Biyaan na kaniya. Sa litlang I. Ihampak niya yung plan. Bitaw dahil kalimot ha. So after sa programa, no? Top 20 of 12 by Uncle Ruben Pajardo. Alao na heart to heart to give Papa Joms. Alao na and alas stress. Wow, di ba? So natin yung mga inquiry po. Sa mga pangutanan na to sa social security system. Nadili si Sir Nap Rabanal. Alas stress ha. 3 to 4. Sir Nap, pagdalag snack Sir Nap ha, kaya na ako diri. Tama. Kanang super doper sandwich Burger King. Very much. Hoy, joke lang Sir Nap, joke lang. Dito, di ba? Namino ito. Bitaw sa ato na mga inquiry lang about sa social security system, ha? Alas 3, todo alas 4 ni Sir Nap Rabanal. Wow! Siyempre, nagkasalamat ako yung ganung ninuto ka na pamista, no? Ang atong hearing karon may taya na mo para mo daog mo na may panggasto ugma o panglakwatsa, o di ba? Okay. Wow, atong hearing. Wow, 437 og 711. Congratulations! Siyempre, manamit po happy weekends everyone. Manamit po sa bats kanginan. Ang pagkatawa sa kawanangan, tigitik sa walain si Landong Bisaya, Dangwan. Sa akong programang Katukngan, pero dili malawan ang gitik-gitik pasiaw ni Landong Bisaya.
Dito na sa sikat, nagkakusog, di ba? Nga estasyon ka ng panahon, ha? Ang wala na ang 1 o 647 minus 7. Salamat sa among broadcast operations supervisor. Wala ang sinesal na to soho. Siyempre, ang among station manager. Wala si ang buutan tugihan, matinabangon. Mang-invite na siya ba sa fiesta? Dr. Rena Lentidahay. O siyempre among broadcast sickness and wailain. Nag-attend siya gravely kanon. Si Ruben Cute Pajardo. So happy weekends everyone. Okay, at God bless us all in advance sa fiesta. Advance sa fiesta, la Beren del Pilar. God bless us all, mua mua, chup chup.